Iang o kasalelya. Muna yung bachoy ng program karyang kabesewat ay chumal sa karata kay pani po na nagsoko po beyu bachowan waunki sunangkan ko waunki likan nanalag o nankan yego. Puwego program kabesewat siya ba to kamera chung nech iang o kay pani po mo na isaray masalabala po kleban nech. Kay pani po mo na no oriya Sanaga no way nech, pajowan waunkin na susitin nech, waunkin na kanyi nech, pajowan waunkin wasari, ulay sokan, nalaim, sarisokan, so masang kusap o pelyen talaga. Waunkin speaker ng net district legislature o honorable members chorus na net district legislature. Songko pong labalap o yung songko pong ka. Nansa ko macay program kabesa watch chay mga kachin mamang iban na pen program Mwererehn van Madau makaunap tasang opsin district administrator pangkak saksagara ko chong way iroralapkan na pen uyawin na sa ko may opsin way next sang na sompong March len April pari yakatri sa kriyaw no March 12 pari yakatri sa kriyaw Natural Resource Management and Development Commission, Pajawan Euyang Grant Writer Mr. Patrick Blanc, Ong ni kamamata na nankan, Ong nalupti ka na way nech. Ni March 3 sa payo, pari 3 sa kriyaw, Tistat Pajawan Euyang, Bombay State Public Auditor, so nankan way nu, o autaban Eubanawach, a bit audit report, Ong net district government parang tato, riyagitisa tuwa o riyagitisa. No March riyagitisa klimaw, riyagitisa kriyaw, tistat pa chong kasamo FSMTCNI, Palian Communication, o nga ray chungal tato, may ray pa chong kakabese, o kamakiter ng Bombay, ong fiber optic network. Ni April riyagitisa kriyaw, tistat pa chong pachayang pinang kawatawasan at kaysa ng way nech, Ong leadership meeting irekan basa na benawat at toka business license, watershed o netch point. Ni April 1 pari katri sa kriyaw, clock 12 palimesa, general inspection kriyaw, wiyawi ang right police officer kanang wing netch, o met chapu itatakwach, yitistat, songgopong o director and netch public safety. O kaping choro reo the award toka Sir John Edwin, pwede po itanta talk ong chochon citation. Ni April isak silu pari yakitri isak kriyaw, palin mason. Tistat pa chowan yang choweta local chief executive meeting, mawiyawi opsin kabina, o autaban chuba na watch, at toka irapayo. Kayo nire update and task force on Bombay State, Karyaw, irekan mo sa Walmang Wayne Pompey na nafasam konkon. Kay silu sa sawas and wiyawita Chambers Cup o onontan Chambers Akansang Pompey Housing Authority. O kayong sakla kapesen joint law ng Pungan Pompey State o local government. Ni April isak silu pari yakatri isak kriyaw. Murin sowas, opsin nech, pachorin ng kaulang puko. O nga may sport commission o Israel police officer kan na say kalak kaulang puko. Maraniray kan mahalak kaula, yay Mr. Eric Paul, mawiyaw liman lupti kalimaw, na sport commission and Wayne Nech. Israel officer kan, yay Mr. Renson Blues, Mr. J.T. Edmond, Mr. Richard Nakasane, Mr. Corco Wilson, Mr. Bernice Simon, Mr. Ronald Koiga, Mr. John Edwin, Mr. Tommy Irens, Mr. Ramson Pellet, Mr. James Nelson Ariarte, o Mr. Carson Ariarte. Ni April isak kriyaw pari yakitri isak kriyaw, clock isak palimesa. Leadership in net district government, Pachayang William Nech na Momotan Bombay State Legislature, o Pachawan Mamay Ichi,
kapna wing pompe ni opis and kapna pelabalap kolonia. Karaben sai wachi wan kabese melel administration cup and net district government o iragasan pa leo tanan lap ma opis wing net pokata Railankak che kinaneu benawach. Irowach a bit we are without pris na luptisu na nipil na winach. Esansan manan watch we are priority on leadership in winach o may pache ang open watch ye tianay Bombay State o sakol mang kapna chonda tongan. Ay match irekan magkakansansan ng program kabese watch o sa pachowan luklugay siya kupurakan ong program kan may parang pachota murin ramach kalangan o kasalili.